Пока не твою камеру, можно чуть вперед, да? Плечом попадает. Как это было, да? Вот нормально. Все, спасибо. Ладно, если нам нормально.
singlim. Munda men bor ele. Siz kim? Qaysi epoxadan? Menmi? Men Marcel Salimjanov. Tufan Mingulin Ayaz G'ilajov fikrinden. İş arşın jirden şansıgayan. Şansıgayan. Yegögö soğur kuran yerdemge kulumnu dire alam. Yok. Mena kul kirem. Biz öz yegögözde yüzümüz takipçilerden ağır bulsa da kadirli yok. Ser bulmasa yegögözden nerse? Bu benim Mirveli'yim bulup oynagan Rinat Tazıttinov'nun bir kurs spektaklindagi rolleri. Ya Xudom! Mindən so'ng bu tog'im oynadimini. Ya Allah'ım, siz Rinat Taşitinov'a 2 orba bülek getirgensiz. Sizning orbada nerseler? Bundalarda mı? Bunda maktavlı gramdılar, verzik pahatılar, diplomlar, ordinler, medaller, premiyalar, vaniyalar, kaçtanı altın bizlikte var. Kol var ortalıkta. Alman arabalarının bu şerlere şaşıramadı, sındılar. Oy, eyttim ben sina traktör yollarına kurtardım. Alarında ne indi? Alarında 60 yıldan artık sahnede oynayan Rinat Taşitinov'da maktat yazgan makaleler, recenziyalar, odular, şiirler, çırlar, hem başkalar. Kızım, benim bilen oynaganda ugali ortaq yaş idim. Menden so'ng nişigrab buldu iken, Mahabbet ülkesindeki işimlerim nişigrab? Taşittinov mi? Romanları mı? Yok, singlim. Onun birigina roman buldu. Ol bulsa da Raisa. Reis. Bir popüler isimler hazır maktaldı. Her seher vaktinde düşümde kuren, her seher vaktinde düşümde kuren. Minsizni serverjan sürgen, minsizni serverjan sürgen. Server yanan mina hemen hemen, server yanan mina hemen hemen. Minsizni serverjan sürgen, minsizni serverjan sürgen. Yüreğin aşkışı başka kulunda, yüreğin aşkışı başka kulunda. Minsizni mağdum siyalmıyım, minsizni mağdum siyalmıyım. Mağdum siyalmıyım, ah aman aman, mağdum siyalmıyım, ah aman aman. Minsizni mağdum siyalmıyım. Minsizni mağdum siyalmıyım. Ay almaz, üstlerim jırlasan da, dizlensen de, benim köngülümde bar tek birgine mağdum. Ol Rinat Taşittinov.
bulsam miyim kelebe Tuzem bari hürmetten gidem Canım hamam dünyadan gizem Huzurumda bari singilem Ah olmaz önüm Ümitlenip yürüme ardımdan Benim yüreğim bugün bari dik Rinat Taceddinow'ta SSSR'ning davlat, Tatariston Respublikasining G'abdullah To'qayevning davlat premiyasi laureati, Rossiyaning oltin bitlak teatral premiyasi egasi Rinat Tajeddinov. Hürmetli tomoshabinlar, mana şoşalay, şoşanday ulkan kishining yubileyina sahnat o'tirib kelgansiz ekan, yuqorina tugul bo'ldi. Rahmat. Rahmat bek zo'r. Chunki bizning turmush mana shu sahnada o'zday bo'ldi. Amali tuzilmagan uzashaq. Rahmet sizlerin gözünüzde şimdi ülkemizde gelip bir köprüler oynadık. Halkımızga bir hizmet uylayayım, eğitler, hizmet ettik. Bu bizim suyunuşmuş şartlarımız. Bizim şu değişik gibi edeyim. Halkının kugünün kuru ana yaşarga amdolduru ol değişik gibi ediler. Bir başında göngülü düşmesin, göngüllerin günleri halıkta döksün gerekene hizmet ediyor. Bu benim şeydi.
Biz икәү. Безнең арабыз 6 ай. Шуңа күрә улары минем генә. Ана шуны уйлап утырам. Biz sizden bilen bәхетле булыңнар. Şankırımdan aytam. Ana bit bizning büyük aktörlarımız bolgan idi zamanında. Allah'a şükür. Onlarni biz esga tushiramiz, esga olamiz. Ana shu chog'da uylab qo'yaydim men o'zimda teatrni umr bo'yi yaratganmiz. Lekin alhamdulillah. Endi shularga күнләшеп тә куя идем. Менә шундый заманда, менә шундый актерлар уйнаган заманда булган яшәгән буыннар турында. Бит менә без сезнең белән шундый бәхетле минутлар кичерәбез. Бу үзе Ринатта җитеп менә шунда без кочаклашып басып торабыз. Моннан да зур бәхет. Халыкыбыз өчен, сәнгатебез өчен. Дөресен әйткәндә Rahmet varımızga da Reysa Hanım sizge, balalarga, kızlarga. Hani bunda seni kulübelediler, bunda çıkan şey. Şiver kızlar, bundan durun. Ben Reysa Hanım'la kuşakla bitirdim. Aytan bir şılma. Ondan bulay oysalı da kili bitirdi. Şuna göre Şu alıp koyayım bile. Onu sizden bir de böyle bitirip olmuyor. Ata kızla iyi. Böyle bitirip gerek değil. Atı kızlarına değil. Ona göre sonunda matır sevmiyoruz. No, şundan da biz tarihi şahıs bilen bugün şey açtık. Adile tamaşaçılarımız. Bu zor vakıda İsenlik sağlık trigerin üzerine bütün simyamızga, balalarga, balalarımızın balalarına. Bir karaganda bitme neşek. Yani yaş terkibet. 46 yıl bırakışım. Şu ömürde Allah'a şükür, Allah Teala ömür bir seneyle çok hizmet yapıyor. 100'e yakın rol oynayan bu jigit. Hiç gene bulmasın, tavuşunda iyi bildim. Şu çapla ileriden tavuşunda kuydurmadı seni. Şundan beytem, Rinat tavuşu bu değil. İşte talabız, kumullar ko'tarilib ketadi. Buna şunday şahsning buluğu bize bir Dersini aytganda aşağıda uylaysan, mana shu shunday kishilar bilan yashaymiz, shuni bitirmaslik. Dersini aytganda voqea. Rahmat xalqimizga shulay xizmat etganing uchun. Shuni vaqtda men aytdim, teatr yetakchilarina, sizning bilan o'ynayotgan artistlarga, andan bola shu vaqtda men aytdim, sizni o'qitib chiqargan şehitlerin şu okutuvchilarına, Andavet'in bizim mesele grup konularımız, artistlarımız terbiyelenip ayttılar. Onlar dersini aytkanda vaqtında onların sizin birgebilib aytib kiruvgiz, bizning xalqni ko'tarib, umuman aytaydim san'atni ko'tarishda bit zo'r rol o'ynadilar. Endi ana bilan necha yillar bilamiz, bit shepkinchilarni beramiz. Onlarını da sizni o'qitgan o'qituvchilarga Moskvada da foydalana o'qitmasinlar bir kishilar, ular zo'r ulush qildilar. Biz ularni da qisqatish. Bu endi sizning men aytaydim, ishlagan ishlaringiz. Bir kishiga bu shaqlarni validasi aytganda tonlar Rossiyaning narodniy artisti bo'lirga da, Tataristonning narodniy artisti bo'lirga da, xalq artisti bo'lirga endi boshqa turli dereceler, bu aytaydım, o'zi bir baxet, onun hali tigen o. Sizning ulushga o'zingiz bilan shuni tanlab turasiz, semyangiz bolalar tanlab turadi, xalqimiz tanlab turadi. Bu bir zo'r baxet. Tomoshachi
ıslarımız, vatandaşlarımız. Sina şul şaplı tanılğanın için, bu bir hizmet koymuşağına tanımıylar da siz. Siz bile şu buğun artistları, meyilli hazırlar şu değil. Atır bulup basıp durasız, simiyağız bunda. Dersine etkende doğağın bir pat, rahmet edesiniz. İlhamine biz bu reis isiminden de başka bizim istekçilerimiz arasında Malatya işlemlerinde Erhan'ın bulan büyük matematikleşip yaşam oturdak. Orada yaratan bitinde sanatını patı. Buna bu bizge şanlı iş tutur. Biz eli yuvaltmadık bizim sanatını, şeytip baramızda. Şimdi tamaşaçılar açılmasınlar, dikkine bilmene sorayım sizine. Sizin koy bir işleriniz, oynanan rolleriniz amelge açtı, oğlum ben dersini etkende gündelik durmuştu. Bu basketbolist spektaklın uyu, inanı haber kadar okuyayım. Şunkumdan aytam, şu şartlı bizge sınıp kaldı. Biz anladık basketbolist spektaklın qarağandan soň. Şundan da biz kişi buylu kalıp iken, Tatarlar bizge bir üsetke kirey iken, onun sizin kuşağında kızıqız iptaş yigitin alıp qaytqan bolmasa birgeler. Ana biz anlamasıyıq. Bu yerde uramlar boylap metr 72 topta bilen her ko'rgan jigitni toptani qo'yar, yopqirar. Metr 70ga jetgan ekan, seni basketbolist bo'lasan, basketbolist ismini yozib chiqqan kishi bu. Mana shulay yurgan kishi edi. Men ana ko'zani boshlig'ida o'ylaydirim, aytam bu mening ishim turmushdamiz, bu spektaklda ko'rdim mana. Mana kishi, aktyorning kishi, shin ko'limdan aytam. O'zimizni tanqid eta olib, aynı zamanında Hakan Abay'ın aytgan sözleri var. Şulayda. Ortaga Semipalatinsk'da yaşayan, şunda tuğaş. Şimdi Kazak halkın, üst halkı sanıydı. Dürüstte şulay bu. Oralarını köbrek tanqidler özünün yerinde, şehirlerinde. Yırlağanlar etkende Tatarlarını urnak kapıyaydı. Bana urnak Semipalatinsk'da bir gerek, Tatarlar bana nige bilimge umtulalar, eminesiz üst halkının Özbek kızlarını, Kazaklarını, siz aşağı turlarına bilirsiniz, tıkısı busu, bana urnak alığız diye. Şimdi Semipalatinsk'da bilirsiniz, Tatarlar kubrek yaşayan zamanında şunda vakit, inanın ne işin etem, şu şekilde dergimenden bir delegasyon oldu, Muhtar Avuzov'un юбилейін 125 жылығын алар келіп, алар біле біз оралаштық. Алар енді бір бай тарих қалдыра тұрған нәсіл. Бұда сөйешіп кеттік таны шуңа есемет ішті. Мұна бір шундай зор іс қалдырасыз бет. Ғай шәп жүріз қалдырасыз. 100 şaması rol başqarıb, her bir rolda seni yaratıp, seni hürmet etkenler iken bu indi bize bir batırlıq, bir rahmet etken kuşağımızda. Yani ne işin aytam ol basketbolist birisisin, Hazreti Tuğtay Allah'ım yok. Onu topta ko'tarib yurib, shulay ettirib, shu metrda 70, metrda 72 sredniy возраст bizni определил, Tatar yigitlarin. Ondan sonra endi aytgancha qizi olib qaytgan yigitning 12 metrli. Shunda sen zadum bo'lsin. Yok, minanın işini etem, ana bir turmuş başı.
Әлі өзімнің жігіттерден де келгенде сұрадым. Біз қазір мына театрның іші деп айтыр едім мен аны. Аны біз тегі қашағында өзіміз ойлаймыз өзінен өзі келіп шығады деп. Шул шағындағы біздің өзіміздің кемсе тойғаларының туғыларын мен аны шын көңілінен айтамын. Қазір бір айлық мұнан ілік Татарстанда қарағансыздар енді келді ССК баскетбол бойынша. Біздің баскетболшылар 12 сыныптар. Біз жеңдік. Білесің бе, %12 топ кірттік. %12 шу бір ойнауда ССК-ға Мәскеуден мына шушы елларда мына қойда сенің рөлі. Мынаны шексен көтердім. Шен қойынан айтты. Бұл сәнғаттығы бір күнлігіне болды да, шылай кіріп қалды да, ол шуындай тәрбиеви түрсіңін айткенде оның мағынасы барсыда. Мен әлі бүгін келгешінде сұрадым. Мен айттылар енді кешір басуында. Анда мен баршындайны вақиға колхозшылар оптырап, колхоз бар ма еш? Давай, мына шын шақлы біздің кубометрында фанерамыз бар. Самолет түзік те біз бұл колхоздан кетік. Шыптайып, мына шындай рөллерді бейті. Дүрсіңін айткенде мына тарихқа да айтасыз, башқа жетекшілерге театрның нешік тұрмышқа сіз тәсір етесіз. Ол кешір басуынан соң дүрсін айткенде енді жектіп етімінде тоже өзімді алайсың деп тәппет, мысқыллағын. Ашуынан соң мына ұзған жылын енді екмәк жейіп алдым. Театр. Шыннан айтты, оның барлық, башқа елларда бұлырға мүмкін. Ол бет барлық қала мына. Мына шылай кіріп қала, сіңіп қала бет орызға. Қазір икмәк әнә неше өстіреміз. Аллаға шүкір, мына қазірде қар яуа. Уақытында қарда яуа, яқызда яуа. Алла берсе келесекте де икмәк болашақ. Мен шынлап айтам. Колхозшылар жиылышып, фанердан самолет жасап, бұл колхоздан кетіп дейіп, қияланып отыралар бет, ішті онда өлеші өңгет болмаған. Бұл бет сіз ойнадыңыз, сіз көрсеттіңіз бет халыққа. Мен әнді ешін айтам, Тамаш театрда мен келіп кінән сәнғатының күші турында айтасым келемін. Мына сіздің шошындай таланттарының ойнап, біздің оңға сіңдір алу турында айтасым келемін. Ол қызық болсын ішін сөйлемін. Мен әні бұл тұрмыш міне шулай бара. Аны біз сезмеген қала. Башағында айтамыз, бірінші театрға көз алдында қаманы шек жиын алады. Барыларында. Барық ма, әтейіп әйтмәс ме бұлай деп, әне бұлай деп әйтмәс ме деп. Театрға қан желейміз. Мына шулай бара демейі. Шулай бара. Сәнғатының рөлі дейкі зор. Оның сіз бақыттан кетіресіз. Сіз өтеттіресіз біздің еректі. Мына не үшін сізге зор рахмет. Ана бетінде дүрсіңін әйткенде, Құдай көп көрмәсін. Алмаған дәреже қалмады енді. Шындар екен, шулай. Ол ғалатай маска бол. Шуларға шаппалы бітірдім еді. Аны бет. Народный артист. Мен де өзәліш бейбітар сұрап алмады, берді кезбейді. Бұл, мұна шуның үшін бересін де бейді. Мұна шуны сөйлемейді. Мұна мүмкін түгіл, әлі Улисың пашағанда бұл әз болмады ма екен. Шулай біз дүрсін еткенде тамақ құқшағында бегірек тағандай нәрселердің қимметі көбірек Улисың. Барсы да, мұна шушылай екен тұрмыш, шушылай бараға кештік. Заманлар біз жеңілді ғой, түрлісін Улисың. Сіздің кірткен үлішігіз, бұл дүрсін еткенде дәртті, үмітті ұята барсыда біргетті. Бірақ шул шақылы, шулды таланттың болуы республикамызда. Мына бет сұқтыланып сейлейміз бейт. Біз өзіміздің тарихи актерларымыз тұрында. Мына бет ұлбасы тұр. Мына бет ұлбасы тұр. Араларға, матеметтік ешерге, кішілерге, бұлдырырға біз сізні
Bizden yaratmayı halimiz yok. Siz yarattırasınız. Yarattırasınız. Buna da öyleydi fırdat çıkıp indi. Çıkar fırdat. Yeni bu yönebilir. Ben Reşat Hanım bilen uçaklar çok tarafı etmem miydi? Ben sapladım. Nasıl var? Şuna göre şimdi bulak üstüne bulak adalı bir bitmegen bizde bulakta var iken bizden medal Tataristan Respublikası Reisi ukazı bilen teatr sanatını üstürüdегі mühim kazanışları hem көп yıllık neticeli icadi eşşenlik için Taceddinov Rinat Arifcanol'un Tataristan Respublikası aldığındağı kazanışları için ordeni medali bilen bulaklarga Tataristan Respublikası Reisi Rüstem Nurgaliova Minnohanov Bu teşekkür Tataristan Respublikası Devlet Devleti Reisi Orunbasarı Ahmetov Murat Gotopoğlu'na. No, artist olarak bütünüsün milyonu bitirdim. Senin turda kuldan gelgenin. No, balıkçı olarak kimsin? Ne direkt balıkçı ikensin? Bir katıp balık tut kalıp, anda yazılgan yaratadık balık tutuyorlar. Şuna göre balıkta hazır balık sami kimi? Bana biz tikçileriz hazır. Allah saklasın da adamı kim bozgan tertibi fakirlerin şuna göre hazırlık uylap verin diyeyim. Balık kabarsınlar. Her işte o işçaması var. Nerede bugün benim bir damlıklı tanış Erzurum Kalkıp Presidentleri Varisülensi İndanım bilen biz gelip böyle barışmadık yaşarız her zamanda da yok bilen minni işin edim. Erzurum'dan şıgan diyecekler. Şıgan. Bana varis rahmet ilmine bunda umumen güçlü Resim öğretmende ulyaplarda şöyle ulup şöyle bu. Da bu şeyler birleştirmek gerek, başka birleştirmek gerek. No, şu periyoddan da şevkilikler. Bilirsiniz bu. Ders işler birdi. Simarına mı? Simarına mı? Rahmet üzere. Barınızda da rahmet. Anda umumen iskitmiş bir şeyler kalkıda reisler. Presidentler. Şu şartları öyle bir cümleyi bulganlar siz. Rahmet. Anda zamanında Stalin vaktinde ministr aviasyonlu pромышленности çıkmak. Biz bir şamayız. Görüşmeler yedik. Buradan yedik de. Görüşmeler. Bu sıra buldu. Hadi Xudayım Kuşlayı kuruşurga yazsın. Şatlanıp işlerge, yaşarga yazsın. Dünyalar kılıç olsun. Amin. Rahmet edin göreyim. Biz emniyet varlık kadar. Varlık kadar biz emniyet. Bizden ata-analar, abi babalar, hukuk organlar şuna göre dünya bulgaç. Şimdi şu an turmuş bitindi. Allah Teala turmuş beke, eli yaşarga yazsın barımızga da. Şuna göre sabırlık barımızga da gerek, tüzümlülük gerek. Her simiyanın özünü etkende bizim çeligi var. Zamanlar şunday. Allah bir sabır da terkik olar. İsenlik, sağlık, eminlik barımızga da kilip kalamız.
Sizde katkı geçiyor. Mevkiler şerifimizde şundaysalı kutluğumuzun okuşlar ve tamamıyla kaçırıp neydi? Hem de o yolda Rinat abi sizin yaptaşlarınızı sahneye şartırıp öyle güzel sahnede şu Preler ayında başlığı Gafarov Marat Rinatoviç Tuğan oğlunuzdan Rusya Federasyası'nın hem Tataristan Respublikası'nın ot kazangan oğul hocalığı hizmetkeri Don Ordena Kavaleri Gafurov Boris Apoviç. Hürmetli Rinat abi, Rinat Alevzyanç, hürmetli kadirli dostlar. Bizning Metin Şerif aytib ketganda rayonimizning tarixi bek boy. Ham bizning rayondan bek ko'p shaxslar chiqqan. Rinat abining bizning rayonimizning tarixida особый o'rin. Chunki endi mana onun geografiyasi bilan kim tanishgan, qarab chiqsangiz, Rinat abi bitunda ol bizning oddiygina Tatar oilasida tug'ib o'sha, ko'p bolali oila bo'lgan, ol kishi Shimla avulida. Ham endi mana 10-klassni tamomlab, o'ylab qaradi, ol 56-yilda Moskvaga keta o'qirga, Shukin teatri училищесine. 500 kishi orasidan o vaqtda so'ylab olar 23 kishini, 23 bolani ham olar mana 5 yil o'qib, keri qaytib respublika olar Kamal teatrida, Kombutan teatrida ishli boshlaydilar. Mana bu shirokda hali bizning Shishimla avulida bunga qadar maktabda tatarcha o'qib olib borlar, ham bolalar tatar tilini o'rganadi. Rus tilida biraz İranlarında avul vaqtda deydi. Yo'q, u vaqtda mana gul tatarcha hamda Moskvaga borib, mana o'z-o'zidan tirishlig'i bilan Rinat abi mana shunday bugungi kunda darajalarga ega bo'lib, shunday gullarga minib, shunday oddiy kishi bo'lib qoldi. Rahmat. Biz aytganlarimda Shimla avulidan shun shaxslar chiqadi. Rinat abi sizga bek rahmat. Siz bizning ishni g'ururlikda, siz bizning ishni o'rnakda, chunki biz bolalarga Rinat abi o'rnakka qo'yib, ham bolalarga shunday tirish bo'larga deb o'rgatamiz. Ham endi mana bizning bo'laklarimiz, ular hozir barcha bosh aytib ketgandan so'ng bo'laklarni topshiramiz. Rinat abi, men narsa bitirayman-da, mening bir tilagim, mana sizning 80 yıllıkta bu sahnada biz qarshi oldik. Bugün de 85 yıl, 5 yıl uzab ketdi, sezilmişen. Siz şulay yo'q motor, şulay yo'q shiva, şulay yo'q yash. Ham endi mening tilak mana 90 yılında, 95 yılında, 100 yılında mana shu sahnada birga huzurga. Sizlar sog' bo'linglar, rahmat. Bek rizoman deydi. Xayrli kech, qadrli do'stlar. Hürmetli Metin Şerifovich, hürmetli cümleler. Bugün sizin icatқа beğenmegende ben gururlanıp, sıklanıp durmaktım. Çünkü Rinat abi bizden gurur. Ben onun icatına tutanlayıp, Metin Şerifovich motorla ıstırağa bulmayı, bu bir neçe şu şahının istekçisi olarak Rinat abi'nin bir neçe fikirine çektim. Bizden Çipreli rayonu, Respublika Irak, demek gerek. Şu an buraya demek ki uğraşlar. Şu an Kırav'ın Fayır rayonları karaganda, saççıgan pişiş yanında, kulturu yanında, Elharif yanında eskiler ışık taraf kalgan rayonu. Eğindi bana şu tüvekten çıkan, Rinat Taşıt'ın sözüden kendinsin. Sıklanmadan bir şey yoktur. Rinat abi siz bize geldiğin sebebiz bilen. 60 yıldan artık sahnede oynagan rolleriniz bilen. Siz bizning tebakning geçiçimliğini yaptırdınız, Respublika küleminde tanıttınız, Rusya küleminde tarihte çıkmadınız. Bana da sizler güzel rahmet. İkinciden sizin arkada, sizin tırışlık bilen.
Bizim Vali oğul halkı, legendar Marsil Salimjanov, Şevket Bekdemirov, Naciye İhsanova, Alsu Gaynulina, hem başka Alyasker Kamal Tiyatr, yıldızların bizimizin şeklinde kitaplar görüldük. Bu da sizin arkadaşlar tabii. Bir zor yakasınız. İkincilerine tabii siz büyük bulsanız da bir güvenlik kişi. Oğul bilen bir kaçan elimleri hizmetiniz. Her vakit baytı biridiyiz. Siz bizden avulun, bizim savantının her vakitte kaderine kunağı oldunuz. Bugün da tükür, siz bizigiz, simiyakız bilen, balalarınız, unuklarınız, uçların baytı bir çekim bulup, mektep, kültüra yurtunda, muzeyde, meçitlerde bulup, avul halkının aralaşıp, onların hallerini bilip her vakit yaşadınız. Bunun için de bir soru rahmet. Şöyle bir avul halkı isminden alıp bildim kaynar dilekler, sizce kadar senlikli, sağlıklı, bereketli, tırmış bir şey. Aşık maçı günler, aşık maçı. Havalanıp bizler savuri, uzma savuri, uzgan yıllarının kimişlerin tatırgıdan nasip edip, vakit bilen kızakla yaşarken nasip olsun. Birinchi hadi boshqa bo'lakga beramiz. Mana birinchi bo'lagimiz bizning Shishonlar avulida madaniyat yurtining remont ishlarini tugallab kelamiz. Bizning Rustam Nurgaliyev yordami bilan bek motor bizning madaniyat yurti kelajakda bo'ladi. May oyida biz uni tantanali ravishda ochamiz. Ham shu madaniyat yurtini biz bugun Rinat Arizyanovich Tazidinov ismini qo'shirgan bo'ldik. Rahmat. Şarkımız, Maturitrim Kamal Tiyatrın, hem şundayla tamam bir takım şarkımız, hem de bu şeşekler, matur şeşekler, başta koşka bizim buluklar, bu rahmet katı, hem de buna rahmet katına seyişip bitmeyen sözler ne mutlu. Ben vaktiyle burada durup gidecek indi bunlar burada. Rahmet ediniz, yani insanlık sağlık. Balam her şam yaz ayları, Şeşikke'nin durur aymanları, Ulan yanın her kim sallı kaynar, Hava sallan yüz salat duyları. Ey şükrelerim ilim, kışmaka dincilim, Bekle beşikke bakmasın, İmin bulsun halkım, danış bulsun bugün, Belelerden Allah'ım saklasın. Ey şükrelerim benim, kışmaka dincilim,
bakın kılıç bulsun gülen, belelerden Allah saklasın. Rahmet sizge bir çok şükürler. Rinat abi, sizni tebriklerge bitelip dağı bir türküm yaktaşlarınız kildi. Onlar da Şükreli bilen işiktaşkine. Hazırımızda Konstantin Ivanov ismindeki Şuvaş Devlet Akademi Drama Tiyatro artistleri. Şuvaşlarının hamrasıyla halk artistkası Nina Yakovleva hem Evgeniy Urnikov. Сколько вы мне встречались? Да, я каждый раз вижу, совершенно не стареет. Да, Простой, мощный талант, конечно, редкий Тимохов. Это абсолютная истина. Природа, Всевышний одарил тебя настолько щедро, что хватило бы на многих. Поэтому дорогим зрителям, мы, твои друзья, все поколения артистов Чувашского театра, и старшие, и молодые, всегда восторгаемся твоим искусством. Спасибо. Рядом со мной наш молодой актер Евгений Урдюков. Дорогой, многоуважаемый Ринат Бабай. Ой, Женя, что ты говоришь? Какой он тебе Бабай? Он малай. Ёпшки малай. Дорогой коллега, друг, моя миссия простая и сложная. Я выполняю поручение моего учителя, вашего близкого друга, художественного руководителя Чувашского академического драматического театра, лауреата театральной премии «Золотая маска», народного артиста СССР Валерия Николаевича Яковлева. Он просил передать, что восхищается вашим безмерным талантом, любит вас как яркую, творческую и человеческую личность. Спасибо. Становясь на колено, преклоняется. Ты с честью прослужил для татарского народа, для своего родного, любимого театра 40 лет в 20 веке и почти четверть века нынешнего 21 века. Ты выдающийся мастер сцены 2 веков. Ты всегда сурмату. На 100 лет буду ждать вас. Спасибо. Подарок у нас. Я многих знаю. Әлеге чәчәкләр Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгыннан. Без юбилейбезне дәвам итәбез. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрыннан котлау кабул итәбез. Сәхнәдә театр директор урынбасары Юрий Павлович Ларионов һәм Татарстанның атказанган артисткасы Венера Пропасова. Подумайте, что мы ограничены только цветами.
цветами. У нас слишком большой подарок, он просто... Я не унес его сюда. Ренат, он лежит у вас гримерный. Просто огромного размера подарок. Вот. А что я хочу сказать? Ну, во-первых, поздравления, Ренат Александрович. От директора театра большой привет передает. К сожалению, он заболел немножечко, к сожалению, сам прийти не мог. Вот. Ренат Александрович, мы знакомы давным-давно. Вы большой друг нашего театра. И мы от всей души, от себя, от всего коллектива нашего большого поздравляем вас с вашим юбилеем. Конечно, когда я шел сюда, я шел на 80-летие. А пришел сюда, оказывается, вам уже 85. Вы прекрасно выглядите, и это не просто слова. Вы знаете что? Вот когда я вас вспоминаю всегда с улыбкой. Вы все время у вас лучится вот эта светлая улыбка. И нельзя сейчас просто не вспомнить Маяковского: светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Вот ваш девиз из солнца. Обнимаю. Hürmetli tamaşaçılar, mene erlegine Mecid Gafuri ismindeki Başkır Devlet Akademi Drama Tiyatro'nun da video kutlav kelib erişti. Aydagiz birgelab şu video kutlavını qarayıp, İhtibar ekranga. Videoсын көрәбез, тавышында ишетсәк. Шын күңелдән Ринат әфәнде сезне юбилейгез белән тәбрик итәбез. Рәхмәт, Гөлсия ханым. Hozir aydagiz sahnaga Kachalov ismidagi Qozon Akademiya Zo'r drama teatrini chaqirib, sahnada Tataristonning ham Rossiyaning xalq artistkasi, Respublikaning Abdulla To'qay ismidagi ham Mariya Svetayeva ismidagi premiyalar laureati Svetlana Romanova. Года, придя ко мне, всегда меня руками гладили своими. Вы с мягким снегом шли ко мне года, чтоб стали волосы мои седыми.
Чертили вы морщинами свой след, их сеть мой лоб избороздила вскоре, чтоб я числом тех знаков и примет считал минувшей молодости зори. Я не в обиде, молодости пыл я отдал дням, что в битвах закалялись. Я созидал, и труд мне сладок был, и замыслы мои осуществлялись. Дорогой Ринат Александрович, эти строки любимого вашего и всеми нами любимого поэта и героя Мусы Джалиля. Образ которого вам блистательно удалось воплотить на этой сцене, и вы в интервью говорили, что долгие годы меня все время сравнивали с Мусой Джалилем, воспринимали как Муса Джалиль. А сколько сыграно вами разных героев, не похожих, но в каждом из них часть вашего сердца, вашей души, ваша боль, тревога, волнение, радость, надежда, любовь. А сколько женщин переживали за вашего Ильяса. И как они мечтали тоже услышать такие слова любви от Ильяса. Тополек ты мой в красной косынке, не печалься в тиши у окна, а поставь лучше нашу пластинку. Говорят, завтра будет весна, все изменится, сгинут морозы, зазвенит возле дома капель, я тебе подарю утром розы. Ты, пожалуйста, только поверь. Дорогой Ринат Александрович, вот вы знаете, в советское время ваше имя, говорили, состоит из 3 слов. Революция, народ, труд. Ринат, каждая ваша роль – революция. Огонь, темперамент, воля, сила, народ, тысячи ваших поклонников, вас обожающих, ну и ваш созидательный труд. Примите самые горячие, самые добрые, самые теплые слова поздравления от Качаловского театра. Мы вас любим! Yaşlığım yoldaşlar bir galab ötürgen intavgı yolbaşlar faydası tavuş bir fayda canımda üzme yarım yuhattı seni yuhattı yağıştı bakırı faydası dalış bir fayda canımda üzme yarım yoksa ezilik kaldı ezilik kaldı Devriler yürüteler, yırakta ilteller, ayıra utsular, ayıra yalkınlar, faydası dalış bir fayda şanımda,
Fahira. Rinat Ağa Taceddinov bugün de sanatının türlü ülkesinde jing sızganıp icad edi. Şuna delil tiyatrımızın yaş rejisörü Aydar Jabbarov юбилярımız katnaşında kısa metrajlı film düşürdü. Hazır hürmetli tamaşaçılar sizden ihtibarga onu koralama varyantını takdim etimiz. İhtibar ekranlarga. Acayip oynayısınız Rinat abi. Biz gitkeş. Tavaşan indi biz sizni bunda sahnede işitirmiz. Hürmetli tamaşaçılar, әлеге film ekranlarga çıqqan sizin tavuşlar avuşta qaro baxtına erişirsiz deb o'ylab qolamiz. Biz yubileyimizni davom etamiz. Sizni tabriklov uchun sizni Tataristonning xalq shoiri, respublikamizning Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati, Tatariston davlat soveti deputati, Tatariston yozuvchilar birligi raisi Irqayl Zaydullaga topshiramiz. Bayram kutlu olsun. Muhterem cemaat, şundan da mındı, bu mertebeli aktörümüzün Gümür Bayramı, o tiyatro işine tügül, tamaşaçılar işine tügül, o bütün medeniyetimiz için o bayram zor tantana. Tiyatro bilen edebiyat, elbette her vakit birge yürülüp bara. Ben indi spektakl için birinci nöbette bir sırkıya torun aytıp durmayın. Var idi zamanlar Rinat abi radyodan şairlerinin şiirlerin okup halka jitkireydi. Hem 18 yaşındaki buldum iken bana onun ağzından çıkan özünün şiirlerini tınlağaç radyodan ben özümni çından da şair edip sizden birinci tapkır Yüzeyli min bunu yazaldım iken deyip oylap da koyganım hatırımda. Rinat abi bilen biz yaktaşlar buna da tügül, benim evliydi, bizim Irak babay, Kitsi Çındı'dan küçük, bizden ağılga negiz salgan deyip, 17. asır ahırında. Lekin meni şanam bizden indi büyük Irak nesil başı Rinat abi bilen birdir. Çünkü biz onun bilen küptenden oralaşabız. Hem kılıklarımız da bizim uşağı. Her kimge məgulüm, Tataristan'da en dinli halı o Süpreli'de. O yaktağılar biz indi ana karınında ok iman getirgen biz. Şuna koruya Rinat abi, men sana Müslüman sagatı bile gidem. Ol gali sagat tügül, 5 vakit azan aytı durgan sagat. Rahim etip al. İnternet abi isimdedir. Kaçandır men sana bağışlap şiir yazgan edim. Hazır şunun birinci strofasını okuyayım. Ol sahnege yaşarırga deyip geldi. Turmuş sıman seyir uyum bu. Asırlardan kelgen Tatar gani yüreğine anın sıyındı. Ol xon boldumunda dəhət tuttu, hem kol bulup yattı tupsağa, tek yüreğe oyağıra kaldı, ümitlerini upkır upsada. Bu sahnede at oynattı bizge, hıyaldağı hayal argamak,
Üşenlerini alıp көкке açtı, uçtu yıldızlarını aralap. Ул үзенең күңел нуры белән тоташтырды ерак юлларны. Йылы-йылы көлде тамашачы. Көлә-көлә аннан елады. Ул яшәде, без уйнаганбыз, төшенмичә уен серенә. Баш иде ул бөкре мәхдүм сыман, ил сагышын салып иңенә. Ул сәхнәгә яшәргә дип килде. Һәм яшьнәгән кебек яшәде. Яшь-яшәп, югалганчы тәмам, җирдә соңгы татар яшәде. Сәхнәдә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы. Рәхим итегез, коллегалар. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, театрны сөюче дусларыбыз, хөрмәтле Ринат Аревзяныч, Ринат абыйыбыз. Беренчедән менә бу Кәрҗин театр әһелләре берлегеннән. Бу анда эшләүче кызлар үзләре килә алмадылар, миңа тапшырдылар. Хәтта монда Калягинның хаты бар, бөтенсен укып тормыйм, озын ул. Ахырын гына. Дорогой Ринат Аревзяныч, ваш авторитет высок среди театральной общественности Республики Татарстан, среди поклонников театра и среди простых жителей республики, для которых вы в своей профессии истинный мастер. Настоящее искусство, наполненное смыслом и любовью, люди помнят и ценят и рукоплещут вам за талант и преданность театру. Спасибо вам за верность профессии, говорю и я. От всей души желаю вам здоровья и радости творчества. И всего самого доброго вам и вашей семье. Ваш, искренне ваш, Александр Калягин. Аның иң якын дусларының берсе Рифкат Вакилович Исрафилов үзенең котлауларын җибәргән, күрәсең, ләкин безгә килеп җитмәде. Хөрмәтле Ринат абыйыбыз, сезне ничек яратуыбызны, хөрмәт итүебезне бөтен труппа исеменнән әйтә алам. Бу инде сезгә күрәсең билгеледер инде. Бөтен труппа менә сезнең каршыгызда басып тора. Мин шәхсән үзем сезгә чиксез рәхмәтлемен. Монда сезнең белән ничек бала чактан уйнаганыбызны әйтеп тормыйм. Менә монда сез Марсель Салимҗановның актеры идегез. Чыннан да. Шуннан соң Марсель абый киткәч, әлбәттә кыен булгандыр. Сезгә генә түгел, бер буынга кыен булгандыр. Ләкин иң беренче булып мине кытладыгыз. Менә бу главный режиссер Бентимир Шариповичта бер утырыштан соң без съемкада идегез. Иң беренче булып җигереп килеп кытлаучы сез идегез. Сез нәрсә генә булмасын, сез сәхнәгә тугры булып калдыгыз, театрга тугры булып калдыгыз. Сезнең өчен барыбер тормышта төп нәрсә театр иде. Сез театрның рыцаре, шуңа күрә сезгә озын гомер һәм сезнең театрга килүегез, безнең белән бергә булуыбыз безнең өчен бик зур бәхет һәм зур җаваплылык. Исәнлек, саулык сезгә, Ринат Аревзяныч. Hörmətli iптәшләр,
Tabii kişiler 3-4 saat bora turgan idi zamanında. Hazır mı kıska gına buldu bir geybe. O uzun bulurga tiyiş tugel. Keşüzünün yüreğinden çıkan sözlerin eyde de şunun bilen midinde. Kabat eyde koydu. Siz benim aktörler hem meselelerinin gerekli sözlerini ettiler, hem meselelerini kutlarga deyip kutlaştılar. Bilesiniz mi? Tiyatro bütün halkını birleştire durgan eybim. Ol beneminde biz her kimden beyremi bulgan sayın, bana şunda bütünümüz yılı birge kileriz. Çünkü ansız bulmayın. Biz bir gayle şekilli, biz bir anadan çıkan kişiler şekildeyim. Çünkü tiyatroga tilesek imkilanmayın. Tiyatro talantlarını yarata. Bunda var bir talantlı artistlerine kile. Şu an ben varınızı da bugün bu işimizden kıska olduğu için kabul edinem. Kıska tügüleyim bu yarı eybit. Hızındırak olmadı. Buna kaybederseler var çıkmadı. Ben şu an ben varınızga da bir zor rahmetliyim. Sahneni tuturup ilügiz benim için bir hesap soruşatlı. Benim yaktaşlarımın çıkışı ol benim bile yüreğime ya da hemmegiznin kilügiz benim de tuğanlarımın kilüğü, balalarımın kilüğü, bir gerekle tuğanlarımın kilüğündeyi. Alar barısı da millet direniz kaldıra, benim yürekke zemzem soğuk bulup ya da. Çünkü benim derken şey, güngül yumuşak bula. Ben öyle hemen de tekisilengen sayı, kişilerini görgen sayı, küzge geç gelip doğan. Ula, bana bir diyor şerif şikede bir zor rahmet. Ol benim kişemde spektaküllerimi, premieralarını kaldırganı bulmadı. Benim ömrümün şiksiz zor rahmetini bildirem. Varınız kadar ortamda fikirlerimizde bir zor rahmet. Benim bir şeydi. Şulay yolu Karabastan eli yürek benim bir yaş. Ne dua edeceğim varınız. Çünkü İnsanlık sağlık dileyim, rahatlanıp, hani spektakülden sonra yol edeceğiz, hem şuraşırımızı olamışsa sakınmalar. Rahmet Rinat abi, Jubileyimiz bilen sizi şen kuvveten tebrik ederiz. Hürmetli tamaşaçılar, jubiler etkençe sizler bilen biz spektaküllerde Hobat uçurashuvlarni kutib qolamiz.